Nangogo Rose Nyati ujari gogo kati ukhangele ngaphi namuntu ungangikhangelanga ngiyaphila anathi ngicela ukufalwa nombhabhayisayo lo anathi mina yi-people's choice abantu bangilokhuza babelokuyagogogogo banjani asithe ukhangela njenge-studio 7 uhamba njani sithe ukubona yebo ngiyabonga samadawushiwa yi selokhu uyazama kwathi ngalibonga ngize ngithini heyi ngiyaswela lokuthi ngawo uNkulunkulu sike isibhabha leso uyasivula ngendlela elangenzela yena lo jaka lo owathi uqesa ukumbona lo wayehleka kakhulu kuthiwa ngubani samadubani ngudube iye ngudubani kukhohlwa umtshele la lapha khona ukuthi ugogo uthi sabona Dube uyaphila unjani umsebenzi thina ngapha khona okuyilokhu zalokhu umkhuhlane lo wasixegayo lo yiwo kathesi usiphethe ngesonto bengumele ukuthi iphathi yami bengiqala kathi ayiphathi kodwa bafuna ukwazi lapho ukuthi abantu bakuncedisa yini hayi bangincedisa la khathesi lokhu besiyaphambili abantu sengilabantwana sengilezihlobo so yabonga umsakazo lo hayi ngiyabonga i-studio 7 hey ngiyasibonga kwathi ngasibonga kanjani ngizasibonga kuze kube ngitsho lezulwini lumsakazo lo ngizafika ngikhuluma ngawo ukuthi bakithi kungasimfana lwana uEzra la yena lokuthi osemazweni uDube and wayehleka lijake lihleka ngiyafisa ukuthi ngilibone antu abanye ngiyababona olungisita ngiyababona njani oshe ngiyababona eIreland kade antu yawunjense mbabona abantu uMachu bokomadlo senabantwana omaDube egoli lapha ande banthumezela kathi anti liyena lingwane yona lalokhu kungabi lokho senguphile okwentamo lokyana uvela uMakhumalo anti kuvele kuMakhumalo izicathulo ngilazo kathi samathenesi sengihlowa i-birthday party labantwana labana Ezra lo Dube yini elangenza umhlaba wonke wabangazi ngaziwa ngumhlaba wonke and ngilabantwana abantu abami ngiyabathanda okunye ukuthi labo bayandithanda kathi awuzoshiye bathi bandithatha kathesi ngiyabuya sengihlowa njengoba uDube manje sekufuna ubizela eAmerica uDube uthini uthi ngazawubizela eAmerica uGibbs yena lo jaka lenti ngiyamthanda kakhulu oyehleka kakhulu laphana ubakithi inkosi la sabona Dube wena uyambona phela ndi thina nti liyabonana awumtshela ukuthi ugogo uthe uyathaba kakhulu wanceda Dube lapho osebenza khona umlimi sibila kungezelele kube ngaka uthando likaJehova ungakhanyeli mina ngedwa ukhanyele sibanengi mina mvele lezidandari Dube ngizigcinileyo manje nganthatha nge-America lokhu ke othandwe batsana lokani antu uyawumbona abantwana bana bandilandela kokuphela emakethe ngale lalezi zidandari lezi ezikhulu lezi kanti esasikathenga isitshwala ukuthi ade ngibahlalisile ukuthi ngiyabuya ndithenga izitshwala sidle ngoba anti idlani lomnyu umfana nisiyehla siyaphansi ngizwa la uyahlanya gogo ngithi ngubani uthi ngingumandla owegoli ngithi ngibazela ngapha uthi avela lingazi gogo vela sazane umfazi wami niwantshengisa lina kuthiwa i-FF wathi ama-Freemen lawo asengivela mphelekezela sengimtshengali uyagada uthe uyabuyela namhle khona wasesithi ngikhulume njengawo wawukwenza ukuthi ngikhulume ngakhuluma lo mfazi wakhe wathi uyasale sephendula umfazi ngimphelezele sihamba sixoxa singathi kodwa kuyajabulisa abantu sebencedisa kangaka hayi mina ngiyajabula and futhi bengami phambi kwezitha zami khathela abantu sebengenzela umhawu sebesithi ugogolwana yini mina me-genuine person antibona i-church ngisenditshentsha laphana ebhabhatism yikho engena khona e-church mina nge-genuine person mina ngimuntu ngiyabona uyaglowa la kathesi obusebandithumezele okunye engasekubona empilweni uyaglowa and sengigeza khathesi mangisuka la ngifika ngigezi no phela ngugogo ozithandayo ngililede lobo ungazube ukuthi ulephathi enjani angiyangisi ngakhona okuncinyane ngiyageza ukugeza amanzi avuma mina nyama eshaweni mntanami angene amanzi azangene ngaphakathi ngiwezwe sibili ngiphume ngezihlalela phansi ngiwome bese ngigcoba khathesi manje sengigeza ngezizitho engakaze ngizange ngizigcwalisa even impahla zazikhulumeza ngale impahla ziphathe sithi awuzifuni ezinjani ukuthi bangathumezele ezinjani wona siyana ezithunyezele ngumaduba nje uMakhumalo nithumezele iphepha lelani obuye lalo ngemandeni ngitshela ukuthi mbani ke nje ngumaDube umntwana lwana umntwana uyandithanda kunye uthe wena ungaze ubuyele wathi gogo ngeza ukuthi ingcelo sezabuye engaze buyele gogo umalethe uzabe edlule nangu ngithi ngiyafika endlini lo madawu lwana uLosiba ngiyokuthumezela leziyana awuthumezela ngalele gqokazi yizo phela ndizakutshela athi uThabani ungakufica ukuthi uThabani phela ukuthi uThabani uyisipotho njengami uyathanda ukubamba into zami anti ngafica iphepha lelo selivulile ngathi siyafika endlini mdala angikwalokuthi ichurch yavalelwana kunesiketi mdala esije lani
labo makhadibe anti kudala kulokho kwangaphansi esasithi amaphenti kathi kuyafihla kudala phela mfihla hayi kule manje ende mbonge ukuthi okubuhlungu umntwana lo angafunyiwe kanjani yilokho kuthiwa okwabolilo kuthiwa ama-G-string okungena emgaradweni uyakugqoka ukuthi into kuyani uyabe ungagqokanga lutho songagqoka umsisila kufuna benu laba mina ngikwanisi manje ludumezela rayidi ngizazigqokela nje okay kuhle mnandi siyabonga asomaphenti lana nayenzeka ngwagqoke lingandithumezeli lana ngena lapha elokuze emgaradeni hayi afuna bona ama-small size lawo mina yafuna nala ezivela uyadibe ngikubulale kamuhle mina nxa sengimtshela yena seklasi hayi bengifuna ukuzwisisa siyabonga let's go futhi kuhlokunye ende lingadingi nolu oshekhwela kathi unkazalwa wathi mbisa amalokhuzeni unkazalwa owathi mbisa iwiki kayindaba ingaphi iwiki la sizayidinga siyakhuluma siyawakhulumika ungafuna iphathi abantu abamsili bayenza iphathi yabanhle they made that thing possible ngeke awusuwe ngalabantu kathi ngaba ngaka ngiyazi into othiwa i-birthday ngangiyibonela kwabanye ngisiyakweqa kwabanye khathesi bekufuza ukuthi ibe ngeyami manje asikwazi kumele silandele umthetho wamaprotocol welizwe lawo ilokhu but bayasupportile abantwana abami abathanda ugogo abalandela le trend leyi angazi laba abakhulumela eceleni laba abathi ugogo ukhuluma i-offside angikwazi okunyake ngimtshela i-offside hayi ngiyamxolisa oza nxa ngiyabe ngimtshela i-offside kodwa ukhuluma iqiniso kodwa mina ngikwazi ukuthi mina indlela yami mina eyami iqondile yikho ubona uNkulunkulu uzowamphendula ngani